Karbi Anglong Autonomous Council Kiligang Teng Wosik Nipai Inkorahini Arni Klangpo. Karbi Anglong Autonomous Council Kiligalong Congress Rajari Asong atum pen long cricket home a constituency along Congress atum Sinang Haji Pusi Abarim EM Ashok Teron Taningje. Ingdeng Get Home International Yoga Day Karbi Anglong along ta Talondun. Kardom Nili Karbi Birdat Hanwang Sami Durmi BP Ton Arjikta Birtang Ton Pen Kedamtang Arni Mate Wosik ni Pai Kre Troxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Aparman Ratcharia Song La Pen Salajong Pen Kilik along Karjabdun Abang Pu Bang Piatum Dode Sang Sesi Ametanga Tum Kilik along Kachapahai Dun Vekchi Apan Vote Kerek Amai along Paduponlo Penab Laki Wosik ni Pai Inkorahini Arni Kilik Kelak Haji Arnilo La Pen Kilik along Kehayang Tek Mate Angtar Sutame Ke Klangji Arnilo La Sojok Ongdung Karjabdun Abang Pu Bang Piatum Kachipadug Lapen Alang Litum Kematha Mate Amang Kehemana Teng Pen Chun Poma Bike motor ke pache jeng penceng lok ametang asong ke pache thang jiapan cycling pon theglong difu rong supi pen anparta ongdung adi malong kaprek arat charia song atum vote ke rega mai kedeng adon humri dam pen vote ke hang asai ke padopon bike motor pache jeng pen jakong Kachipek lang asai kedeng ta padopon halabu West Karbi Anglong habar along ta BJP Racharia song atum ki ongdung a bike Baithalang so Amri Bhoksong Hamren Dongkamukam Kheroni Jengkha Satgaon Tumpreng Jirikindeng Kachelenga to war bike ke pache jeng pen ke pache thang asai padopon mate jakong chepaklang ponlo lason thak si West Karbi Anglong along constituency do an along da akaprek Rachari asong atum bike ke pache jeng asai padopon lo bangso bike ke pache jeng asai ke padopon lage Amri Jingthong Socheng Rongkhang Bithung Kopili Hamren Lapen Amren along Congress BJP AGP HSGC KADF Anparta Solajong pen kithur dunatumta bike kepache jeng asai padupon lasi Ratari asong along dore sangse pen kachipaduk duna bangphu bangphi atum akopai lage Wosik Nipai Inkorahini Arni Angtar Klangpo Karbi Anglong Autonomous Council Kilik among we non anta arom plups dolang. Kedamtang Wosik ni Pai Kre Troxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council MSC constituency doan along ta Kilik Mesen ing Samjin Penchunlo. BJP Racharia Song Lapen Congress Racharia Song atum constituency ing Koratrok along ta candidate Chatoydun Lapen KADF atum Cricket Home AGP along ke Kre Troxy Lapen HSDC Lapen Salajong Pen Kilik Karchabdun atum Pangrum Pet Pen Bang ing Kora Isian Bang Pubang Piatum Bang so Kilik along Archabdun Rinti. BJP Racharia Sangotim constituency long in Koratrok along ta kachatang plup among me kajapu voi pit satame along tin along benang ke hai lab jipu alam abang ke puthipun a non hejong Assam CM Sarbananda Sonowal pen kaning pon ke constituency long in Koratrok along ta BJP Sinang Hai jipu sining pon Haraghat MLA Joram Ingleng pen long Chris Sirkep Difu MLA Sumrong Hang pen kaning pon ke Jonghele long lista long Krepli anke BJP atum long chi mate nang haiji pusi ningche Karbi Anglong Autonomous Council constituency inkora trok pen lak phora suri sirkep kebra troxi ra pharot trokra inkora nerkep an abodo labangso angbong pen lak phora suri trok kebra trokra pharo plira inkora isi an abod tokon lo mate 78.04% an vote joklo Halapu number 16 Nomati constituency pen Congress a candidate mate Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Ashok Teron pen kaning pon ke Inghoi Kriketom an Congress atumsi haiji pusi ning pon Strong room along kibi pon bang pharo isira trok kebra nerkep abang hubang piatum akopai Wosik ni Pai Inkorahini Arni Angthek Klangpo Lasi Komad Ratchari asong atumsi ke haiji malake aporsi chinipo Lapen nonapong Karbi Anglong Autonomous Council kelike opposition party lapen Salajong pen Karchabdun mate independent pen Karchabdun atum ta kangtang pik ajok Kilik Angthek ke prek pik ji pusi cherok tok atum pen ningje ponrenti Nomati homostit প্রায় ১৬,০০০ কে অধিক ভোটার আছে তার ভিতৰত ১৩,০০০ কে অধিক পোল হৈছে তাৰি ভিতৰত মই ৭,০০০ মান পাম বুলি বিশ্বাস আৰু সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত ২৬টা সমষ্টিয়ে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত মই আশাবাদী
যে 8 পৰা 10টা সিট আমি পাম বুলি আশাবাদী বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ নমাটি সমষ্টি কংগ্ৰেছে জয়লাভ হ'ব ফুলনি সমষ্টি ধনচিৰি সমষ্টি দৌপানী সমষ্টি দৰবাগৰি সমষ্টি তাৰ উপৰিও ৰংখাং সচেং চিংথং আমৰি এইবিলাক সমষ্টি কংগ্ৰেছে জাক কৰিব ইয়াৰ উপৰিও নীলিক সমষ্টি আমৰি সমষ্টি কৰকাটি সমষ্টি মহামায়া সমষ্টি প্ৰায় আমি 13টামান সিট জিকিম বুলি আশাবাদী আৰু এবাৰ চৰকাৰটো আমি নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰা বহুত সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ লিড এই কাউন্সিল চৰকাৰ হ'ব বুলি মই আশাবাদী ইতিমধ্যে আমি ধৰক সকলো যিসকলে বিজেপিত মুখীসকলে প্ৰায় 13 জনমান তেওঁলোকে টিকেট পোৱা নাই সেইসকলেতো কাৰ্বি আংলং ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট বুলি ইতিমধ্যে ৰিজনেল এটা পাৰ্টি গঠন কৰিছে এওঁলোকেও মই বিশ্বাস তেওঁলোকে প্ৰায় 6টা পৰা 8টা সিট তেওঁলোকে সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইসকলে তেওঁলোকে যি জিকি আহে তেওঁলোকে কোনোপধ্যে বিজেপি যোগদান নকৰে আৰু তেওঁলোকে নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মই খবৰ এটা পাইছোঁ আৰু সেইসকলকো মই আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত যদি একেলগে কৰিব বিচাৰে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু আদৰণিও জনাইছোঁ তেওঁলোকক আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিছে বা বেলেগ বেলেগ নন বিজেপি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে হওক বা এজিপিয়ে হওক যিসকলে তেওঁলোকে খেলিছে খেলি জিকাৰ পাছত আমি কংগ্ৰেছসকলে তেওঁলোকক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে সদায় ৰাস্তা খোলা আৰু আমিও তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত Kedamtang 2014 aning kan matijong ni Phaikhrei si Arni United Nations General Assembly along seminar adang yoga Arni mate International Yoga Day pu kapang dakwana phi pirthi adang pialong ongrung adimalong peningkan ke thom an yoga Arni talon pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council District Administration lapen kaprek atum cepatir piponsi pini wosing ni phaing kore si Arni ada porphai trok pen ingdeng ke thom seminar adang yoga day katalona sonsi pini ladak Difu Joysing Daloy Auditorium Hall along ta seminar adang yoga day talondun Anparta Karbi Anglong angkang bukajan hamren dongkam bukam Hauraghat Kheroni pendanglok ongdung adimalong yoga Arni katalondun ambirta nangle Prasakan Karbi Anglong Autonomous Council lagote Army CRPF Art of Living Patanjali Jogpit aru onne NGO logotoi eta central program ya Joysing Daloy Auditorium patisu aru yat jeman rai July aise etu sai moi oti utsahe আমি আজি ভারত সরকার আর অসম সরকারের নির্দেশ মতে কমন যোগা প্রটোকল কার্যসূচী মতে এটু পালন করলো আর আমি আজি এটু কার্যসূচী মতে রাজ্যক এটা আহ্বান জানাব বিচাৰিছো যে যোগ যেটু এটা আমার ভারতর এটা আমার ফিলসফি এটু গোটে বিশ্ব এতিয়া একসেপ্ট করেছে আর এবার তৃতীয় যোগ দিবসর থিম যেটু আসলে এটু আসলে যোগা ফর হেলথ গতিকে ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই সকলোকে যোগটো ডেইলি নিজৰ লাইফষ্টাইলত পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম Pini pirthe adang along ingdeng thom International Yoga Day kapaman along pachaton dunsi bukajan along tak kapaman pon Bukajan CHC Bukajan Taya Home Bukajan Corporation of India atum chalangsi Bukajan Kalakshetra Auditorium Hall along ada porphai troxia porpen International Yoga Day talondun Lakshmi Narayan Das pen kachapahem phupon amay along Magistrate A Demthoi Chanu ACS Chitongdun Anparta Video JD Changsang, CCI General Manager Santosh Kumar Shahu, Bukajan SDMO Dr. Tanuja Bharali, Dr. D. Bharali Pen Penang Kathek Dingatum Chetongdul. Magistrate Arideng Pen Melur Kaisi Yoga Guru Bhupen Madhav Saikia Penta Ponsi Pangchenglo. Pinilaso yoga asai ke deng along bang pharo societum chetongdun si ale chuendun lo lason thak hanjang langso along ke do 8 J80 regiment army atum pen chapatir people si hanjang langso indoor stadium ahemalong school of maratum pen yoga padupon lo palong ni adimalong tami sen pen si chunlo Birta bangkala pon si kangton iglo like bam thakat news channel domi thakme kurwang thu